Ko te kapa o te Aroha Noa, tētahi o ngā kapa e rua te kaumārima, kai ke ki te papa whakatū waiwai o te whakatāetāe kapa haka rohe o Tāmaki Makaurau, hei te mutunga wikine. Ko ngā kai haka he mauhere o mua e noho ana i raro i te maru o te Grace Foundation. Ko te nuinga he tuatahi kē te tū ki te atamira ki te haka, i haere a mare haimona riki ki tā rātou whakaharatau. E whai ana i te ara tika, mā te ara tāne rore, ahine rehia. I haven't used the poi since I was in school, so that's been a challenge for us. We're all ready for, because we all come from all walks of life, so there's nothing we're not ready for, eh? Yeah. Pretty excited. They're the hardest of the hard to deal with. But they're the most beautiful people that you could ever come across because they're so open and given the opportunity, which they've never had in the past, to get involved with understanding who they are, reclaiming their self-identity and particularly their mana. Ko ula leila tele te hea mana mā Grace Foundation, he kaupapa nā tana teina i whakatū i ngā tau te kaumā whituki muri. He tuatahi tā rātou tū ki te atamira Kapa Haka Rohe o Tāmaki, hei tēnei mutunga wiki. We have a number of the different categories, that whether they're in bail, so the pre-sentence or remand prisoners, those that are on parole, those that are on home detention. And so it's a coordination of working the system so that they understand that Kapa Haka is very much an integral part of culture. And that's a very important aspect of their recovery. Ko Cody Stewart no ngā puhi tētahi i tū i te whakataetai a ngā whare here here i te taurua te kaumātahi Marimu Taka. Our bracket here is a lot more shorter. The bracket that we done down there was like 35 minutes long. And yeah, it was good and we ended up coming second out of the whole competition. Waikeria Prison won that one, but yeah, we came second and it was a meeting experience. Can't get better. Ko Piripi Davis rawa ko Perry Flavel no te waka hui a ngā kaiako o te kapa nei e whāwiki noi ho rātau e whakaharatau ana. Kei te pai ngā mahi, ahakoa te uawatanga, o te nei mea te iembeo, me ngā mahi a te prihimana, hopikina i aku kaihaka, e rangi, kei te pai ngā mahi. Before it was just an idea. Today it's a reality, and it's just to make up the numbers, more or less. Tomorrow, meaning the aspiration is to potentially become one of the top 6. For me, I'm looking forward to my children watching me perform. And just standing up on stage and just expressing our feelings and all our struggles out to the crowd, and just giving it all. Hei te ata o te hatarei tū wai te roopu Aroha Noa ki te atamira. Mare haimona riki, te ao mārama.